Nā, kua rewa ake he whakatūpato I te premia o te tauraki o Ahitereiria, whaimuri ho I te matenga o tētahi tāne I te rānei. I he te manawa o te tāne nei e 23 ōna tau, iaia e whakatikatika ana I tētahi pūrere hiko I pakaru I a Huripari Yasi. Ko Innisfall tali me ngā rohe o Cardwell I tino karawhiua e Huripari Yasi, e hia kēnei ngā kāinga e tua nui kore ana, e noho tī hai ana rānei I tēnei wānei. He ai ki te premia o te tauraki a Anna Bligh kei ngā rau miriona tāra te nui o te nama whakatikatika. I ngana mātou o te karere ki te whakapātu ki te whānau Davis kei tali e noho ana, engari kei te weto tonu te hiko ki taua wāhi. Heoi, no ko tataake nei I kōrero atu ai mātou ki tētahi uri o Ngāti Porou, kei Bentley Park I te tonga o Cairns e noho mai ana. Well, my partner's parents are actually, they've got a massive crack through their roof, so we're all pretty worried for them, especially after we've seen all the pictures and the devastation that it just ripped through Tully. So, because we actually used to live there for about three years, and yeah, it was pretty horrendous seeing all the just the destruction and that. They had to move to the evacuation centre just because their roof was gone. And yeah, they were all hiding in the bathroom. They had to hide until the eye came because it's not safe to move until the eye.